Добар ден и добре дојдовте на македонскиот канал Нов Асном. Денес имам голема чест и задоволство да ве запознам со нашиот следен гостин, Џон Боснич, кој е многу интересна личност, роден е во Канада, Фредерингтон, Нью Брансвик, и е од српско потекло. Има живеено во Канада, завршено факултет, подоцна во својот живот се пресели во Јапонија, работи како консултант на еден од премиерите на Јапонија за руско-јапонските односи. Он е во својство на новинар, бизнисмен, советник за меѓународни односи. Џон, добар дан, како сте? Добро сам, хвала. Ја хочу да вам се захвалим што сте дошли на нашем каналу и мене е јако драго што ćemo причат о неким интересним деталјима што се дешава у политици и геополитици на регионот. Неодамно ми смо имали midterm elections у Америци и резултати су они што су били. Значи, House of Representatives узели су републиканци, Сенат е остао за демократе. Jedva. Да. Jedva. Да. Setimo da oni su stari ljudi i ako jedan umre, Да. kompletna politika Amerika može da se promeni. Промени. Тоа е сад тоа што сам хтио причати. Oni su na ivicu nestabilnost. На ивицу, затоа што House of Representatives он дае новац, он одобрава баџет. И Da, сад он a мора bez budžet ne možeš praviti rat. I zato što američka država sada je ratna država u suštine, kad je blokiran finansiranje za njihove najnoviji rat u Ukrajini, a prethodni u Siriji, a prethodno u Libiji i tako dalje, ovdje u Jugoslavija, bivša Jugoslavija. To znači, kad blokiraš finansiranje njihove ratove, oni će da stigne do loša situacija kako su bili u Nikaragua, kad su uradili takozvani Iran kontra finansiranje preko nelegalne prodavanje oružja Iran da dobije novac da plati rat u Nikaragua. To znači da CIA će da biti više važne nego pre, zato što CIA vodi nelegalne finansiranje preko prodavanje i švercovanje droga, prodavanje oružje i tako dalje. Znači, američke vlast, koja je već kriminalan vlast, će da uđi i više u kriminalna smer ako republikanci blokiraju finansiranje za Bidenov rat u Ukrajini. А републиканци су дали индикације да ќе направите ревизију финансирање. Pa to je prvi korak. Jel misliš da će ići korak dalje da... Naravno. Oni treba blokirati kompletno sistem rat bez kraja, što su Amerikanci vodili od vreme Vijetnam do danas. To je njihov sistem. Kad je rat, oni može fokusirati svi ljudi protiv neko van zemlje, pravi demonizacije, kako su pravili od nas, Srba, kako su pravili od Siriji, kako su pravili sada od Putin. Ako ne bi znao šta je šta, ako bi otvorio Time Magazine, ja bi mislio da Putin je veće zlo nego đavola. Znači, to je jedna faza demonizacija. Da. Nakon toga se krene... Demonizacija da fokusira mržnje protiv nepoznata naroda ko može da se bombarduje, osvojiti i staviti pod kolonizacija i kontrol. To je američki sistem. Nažalost, to je kompletno protiv originalne plan za Amerika i mi treba da se setimo poslednji govor George Washington, kad je on namerno rekao svoj državljani, nemoj praviti carstvo
nemoj da budeš šta smo mi borili protiv. I sada Amerika je najveće vojno-industrijski carstvo na planetu i oni radi 100% suprotno za posljednji savjet od njihov prvi predsjednik. Znači imamo mismatch. Ma ne mismatch, kontradikcija i poništavanje principe američke države. Poništavanje. 100%. Oni koristi svoj narod kao izvor novac preko porez da plati ratove od koju dobije profit što se ne širi na narod nego se širi između vojno-industrijski kompleks, nekoliko hiljadu oligarka koji su milijarderi u Amerika i do sada ja bih rekao najveća mafija što postoji, Silicon Valley, oligarkija ko kontroliše mišljenje narod preko lažne mainstream medijama, lažne hollywoodski filmovi, gdje pravi od đavola Boga i od Boga đavola. Kad kažeš silikonska Dolina, da. Oligarhija, na kome to znači, aludiraš? Pričam MSNBC, to je medije kuće pod kontrolom Microsoft. Microsoft je kompanija koja je baziran na fundamentalna ukrad Apple operating system. To znači najveća firma u Silicon Valley je bio Microsoft, a oni nisu u Silicon Valley, oni su promenili glavno sedište, ali oni su deo ta infrastruktura. Ukradili su sistem od Apple computer, Macintosh system. Od tog ukrad su pravili Microsoft Windows. Windows system su forsirali za korišćavanje preko njihove kontakt u vojske, u vladi i u vojni industrijski kompleks, da to je stigao da bude standardni sistem kroz Amerika. Ne možeš komunicirati, ne možeš organizovati bilo koji biznis, ne možeš planirati bilo koji aktivnosti u javnom prostoru, osim da koristiš njihov operating system. Znači, da on ima neka vrste procenat od sve što se dešava u Amerika, kao Federal Reserve. Oni štampaju pare ko nema ništa iza sebe osim američka vojska. U prošlost, do 1930. američke valuta je rekao na dolar, na ovaj dolar možeš bilo kada doći do Federal Reserve i da uzme zlato za dolar. Oni nisu imali toliko zlato, poništili su i doveli su standard baziran za srebre. Ovaj dolar može da bude refundiran za srebre u Federal Reserve. U 60. kad je Richard Nixon video da ne postoji toliko srebre da bude baza američke dolara, on je rekao američke dolara nema ni srebre kao baza i to znači to je valuta ko se kontroliše po tržište. A to nije free tržište. To je kontrolisan monopol ko se kontrolisati iz Dow Jones, Wall Street Journal, Wall Street Stock Exchange. Ko su oligarkije, ko između sebe dogovori koliko vredi naš dolar protiv svih drugi. A sada mi smo stigli do rikvers, gdje Rusija je rekao da od sada, 1 rublje vredi ovako zlato. Da. To znači najstabilna valuta na planetu danas je ruski rublji. Da. A najnestabilni je američke dolara, zato što sedi gomilo dolara do 70 sprata zgrada, do skoro do nebo, američke dolara pakovan u Kini
gdje su oni primali američke dolara i one može za jedan dan uništiti američki sistem. Kaže, evo prodajemo dolar. Pa dolar vredi toliko? Ne. Evo, uzmite dolar za desetinu od šta su bili. Da. U jedan dan, ako bi Kinezi izbacili dolara na tržište, na polovina njihove takozvani tržišna cena, vrednost američke dolara bi pala na pola. Da. Ako pola na pola, to znači njihove kapacitete kupovati stvari, da osvojiti države, da plati ljudi da radi kako oni hoće, to je završeno. Okay. To znači oni imaju control on-off za američke carstvo sada. Tačno. I moramo objasniti gledalcima da početkom rata Centralna banka Rusije napravila switch. Da. To jest da je ona vezala rublju za zlato koje ima Centralna banka u svojim sefovima. Da, ima taj. A ne samo to, da. Oni kopaju više zlato u Rusiji sada nego bilo koja druga država na planetu. Da. Kopaju zlato i diže vrednost njihove valuta i kapacitet da štampati više valuta. Da. Što ima stabilan, neizmenjiv vrednost. Da. I jedan od razloga zato što je rublja stabilna je zato što su vezali rublju za zlato. Tačno. A sa druge strane, kakav će razvoj političke situacije u Americi imati neku ulogu na Balkanu? Da li će se promijeniti politika koja je sada ili ne? Koje je vaše mišljenje? Gledaj. Osobito što su republikanci uzeli House of Representatives. Prvi stvar, Biden sada nema carte blanche da radi šta hoće. Kad su demokrata vodili ili House i Senat, oni su mogli bilo šta uraditi. To je kompletna diktatura. Predsjednik nešto nudi, dobije pare od House of Representatives, dojni kuću, Da. a ima dozvoljeno odmah od Senat, gdje su oni imali većinu tamo. Sada je bolje za nas da republikanci nisu uzeli 2 kuća. Zato što oni blokiraju financiranje, a demokrati u Senat i guraju protiv njima. Za nas, okupirane zemlje, ili zemlje koje su pod pritisakom, ili zemlje koje su u sred rat protiv carstvo, anglo-američke carstvo, za nas, više sukob što oni imaju unutra Amerika, bolje za nas. Kad je House protiv Senat, to je bolje nego House i Senat protiv predsjednika. Zato što to znači ima 3 faktora, a može boriti na sva strane. Sa druge strane, kad se radi o vanjskoj politici, Da. američka vanjska politika je kao jedan veliki nosač aviona. Da. Vi ga upravljate u jednom pravcu, idete 3-4 stupnjeva levo, 3-4 stupnjeva desno, ali nikad ne okrećete za 180 stupnjeva. Ne, to bi trebalo imati novi predsjednik. A ja očekujem, ako Trump stiže da bude američke republikanske stranke kandidat ponovo, a ako Biden je toliko glup i senilan da se sam sebe prezentovati kao kandidat od demokrata, nema pitanje da Trump će pobediti. A Trump je bio prvi predsjednik od Drugom svjetskom ratom do danas koji je bio skroz protiv rata. Da, on nije počeo nijedan rat u njegovom... Da, Trump je bio više pisnik nego bilo koji levičar hippie za duga kosa ovdje i ko puši marijuana. Trump je više pisnik nego svi tih. Da. Znači da sada smo stigli do interesantna situacija gdje američki fokus na profit i biznis, što zanima Trump, je u suštini protiv njihove bivše sistem za rad, što je bio rat. To je interesantno. A kakva je zapadna politika, uključujući američku politiku na Balkanu
i na zemlje kao što Makedonija. Pa gledaj, ja bi pričao i o Makedonije i srca srpska u Kosovo i Bosna. Da. Ja bih rekao da sada predsjednik Amerika ne može sam dati nalog nikome, zato što on treba tražiti pare za to Da. od House of Representatives, gdje su većinu republikanci na strane Trumpa. I republikanska stranke je podeljena unutra. Ima oni bivše vrste vojni orijentisani republikanci ko se zove Rhinos, Republicans in name only. Oni nisu republikanci, oni su vojne ataše, vojni industrijski kompleks, ko su platili njima njihove kampanje, zato što kampanj da bude član Kongres ide do $1 milion, kampanj da bude član Senat ide do $10 miliona. Ko to ima u džep, osim oligark ili marionet? Marionet može od 1000 ljudi dobiti dosta novac da bude kandidat. Oligark može od svog džepa, kao Trump, da plati svoj kampanj. Kaže, ja ću dati još 10 miliona i sve ljudi u hala kao, aj. Pa, oni aplaudira sam sebe kupovanje od neka drugi kupci. Ovo sliči na posljednji dana Rimska carstvo. Kad je bio kompletna 100% korupcija, do nivo da jedan car stavio svoj konj kao član senata. Kon može sa 100% glasati bolje nego ovi idiot koji može biti pijan ili neće ni biti. Da, to je interesantno. Gdje idemo mi onda? Pa idemo prema slobodu. Kad je nered, većina deo ljudi koji su radili ceo života za jedna kompanija i traži svoju penziju, da bude plaćen, da sedne kući i ništa ne raditi do kraja života, tih ljudi se plaši. Zato što vidi da sistem nije stabilan, a može neće dobiti penziju. Ja se sjetim kad sam tu došao ovde iz Japana, dosta ljudi su meni pitali, pa gdje ti je penziju? Ja sam rekao, čekaj momrat, bre. Imam 26 godina, koju penziju, o čemu pričaš? Ja radim kao kontraktor, ja dobijem pare, ja investiram pare u gdje ja hoću. Ja neću dati pare neki fonda ko će biti bankrotiran kad ja stižem do 65 godine i od toga tražim pare i kaže nemamo. A sada ima 90% ljudi ovdje u Srbiji ko dobiju penziju između 100 euro i 150 euro mesečno i dobio račun za telefon, grejanje i struja koji je duplo svoju penziju. Da. To znači, ako očekuješ da oni ko su stigli na vlast samo da te ukradi tvoj rad, da oni misli na tebe, gdje ćeš ti biti za 20 ili 30 godina, Onda nema si više naivan nego sam ja. Da. A to je, razumiješ? Da, apsolutno. Da. Apsolutno je tako. Kakva je politika u Balkanu sada ovim zemaljima kao što je Makedonija i Srbija? Prema zapadnoj Pa, gledaj, to je za nas sada da izabiramo ljudi koji su više nezavisne, više pametnije, više iskusnije, koji su putovali, ko pričaju bar 2-3 jezika, koji su doživjeli kriza, a nisu se stresali, samo kaže, evo kriza, mi ćemo organizovati odgovor. Više ljudi koji imaju familije, ko zna kako to funkcioniše. Nažalost, u EU, većinu deo vođa EU država nemaju ni familije,
a nekoliko su homoseksualci, to znači od naše bivše sistem nisu mogli da se venčaju, znači da nema nikakvu odgovornost ni prema partner, a dalje nema odgovornost prema djeca zato što ne pravi djeca. Da. Današnje države su se formirali na temelj familije i rod i slične vrste jezika i tradicije. U EU, kad smo stigli do današnje situacije gdje većina deo EU vođa nisu ni venčani, nemaju familija, a nema odgovornost prema niko osim svoj džep, ima beskrajni korupcije, što je Nigel Farage, vođa Brexit kampanje u Engleskoj, dokazao lično. Oni, Englezi, su otišli iz EU i oni su pravili primjer nama. To znači, šta sada mi, mali države, Srbije, Makedonije i ostali, imamo kao primjer, je raspara EU, odlazak Englezi, protivnici u Poljskoj i Mađarskoj od kampanje da to rekrutira muslimanske izbeglice od američke rata, da dovedi u Njemačkoj, da radi umjesto Nemaca, zato što Nemaca se ne venčaju, a nemaju deca, a pada njihova populacija. Stanovništvo pada. Da. Sada zovem prijateljice, imam 2-3 prijateljice Nemaca, ko se plaši da izađe iz stan, da hoda u javnom prostor do prodavnice da kupi hrana, zato što ima 500 izbeglice iz sirijski rat, ko stoji na stranu ulicu ovako. Muškarci svi. A jedna mala nemačka žena hoda i se plaši. U sred Njemačkoj. A mi kažemo na engleskom, the chickens have come home to roost. Yes. Rezultat vaše vojne napade oko planetu gdje ste vi pravili izbeglice su sada stigli kod vas. Da. I mijenjaju način života. Nemaju način života. Da. Ona treba zvati taksi da ide 1,5 kilometar da kupi hrane i da se vrati taksijom, zato što je suviše opasan da hoda u sred grad, u München, u Njemačkoj. Međutim, mi imamo neke politike na Balkana koje supresiraju veći rast, ekonomski rast, nemamo toliko borba sa korupcijom i to tjera ljudi koji žive u Makedoniji i Srbiji na apatiju i da idu u zapadnu Evropu da traže bolje. Da bude gastarbajteri. Mi imamo ljudi koji su završili i medicine i završili su engineering, završili su matematika, ko radi u Njemačkoj i u Švajcarskoj da čisti toaleta. Da. Ja bih rekao da to nije logično. Da treba da se sam sebe malo više žrtvuje, da izgradi nešto ovdje kući, nego da tamo ide samo za tvoj džep, da dobije više platu kao konobar ili kao čistilac toaleta, nego bi ti radio kao fizičar ili inženjer u Makedoniji ili u Srbiji. Ja sam se sam sebe pitao jedan dan u Japan, zašto radim ovdje? Iako sam rođen u Kanadi, koja je bogata zemlja, zato što su kompletne zemlje je bio ukrađen od aboriginalne naroda koji su tamo bili. To znači ukrad i Amerika, ukrad kompletan kontinent. Nije kao da ukradi malo pare na strane ili 10% na mene u džepi. Ne, kompletna
kontinenta i pravili su koncentracioni logora ko se zove Indian Reserve. Koncentracioni logor do dan danas za originalna stanovništva. Ali otišao sam iz Kanade zato što sam bio koliko je korumpiran ta država gdje sam ja i rođen i odrastao. Od vreme kad sam bio u gimnaziju, krenuo sam da se pitam da li je ovo demokratija? Da li je ovo pravi sistem? Da li je fair da ja živim u bogata južni deo naš glavni grad, moj pokrajina, a skoro nikada ne idem na druge strane reka gdje živi siromašni ljudi i gdje imamo koncentracioni logor za Indians. Što nisu iz Indije uopšte. Da. A ja sam se pitao, ovo ne radi. Ušao sam u studentski politiku. Kao studentski vođa sam bio najduže izabiran predsjednik veliki studentski savez u istoriji Severna Amerika. 4 godine kao predsjednik. Ekspulsiran sam iz univerziteta zato što sam koristio moj slobodu govor. Tužio sam univerzitetu do Vrhovni sud da dobijem diplomu. Dobio sam diplomu. U isto vrijeme sam krenuo kao inženjer, dobio sam svjetski nagradu broj 1 na planetu za geodezija. Geodezija, kako mi mislimo, inženjeri, je najteške vrste inženjering što postoji. To je da pravi planete, rakete, da ide u Mars, pravi novi planete, terraforming i tako dalje. Ekspulsiran sam iz univerziteta, iako na prvi put u istoriju naše univerzitet čovjek iz naše univerzitete je dobio svjetski nagradu za svoje studije. Zašto sam ekspulsiran? Zato što sam pitao nedozvoljene pitanje. Kako je da mi dajemo ponosne diploma kao doktorat za milioner koji ukradio svoj novac, koji daje donacije 10.000, mi ga dajemo doktorat. A on ne može svoje ime pisati na engleskom, bez greške. To znači, nepismeni čovjek je doktor. Ja sam došao bio sam izabiran studentski predsjednik, automatski si član senatus. Senat od univerziteta. Tamo u senat oni biraju ljudi ko će dobiti počasni doktorat. Da. Čovjek ne pismen. Da. A ja već studiram godinama da dobijem bachelor diplomu, prvi diplomu. I ja kažem, izvinjam se ako pitam nešto što niko ne ovdje pitaju, ali kako je da ja sam ovdje da glasuju za njegov doktorat, kad on je nepismen, a ja borim 3-4 godine dobijem niži nivo diplomu. A svi kaže, shame! Kako možeš to pitati? Ba lako, ovako, otvorim usta i pričam. To se zove slobodna govor. Da. To je ista bitka što sam ja imao u 1981. kad sam prvi put izabiran kao studentski vođa. To dan danas. Šta je najveći debat u politiku Amerika? Freedom of speech. Da. Slobodna govora. Elon Musk je platio $44 milijarda da dozvoli Trump da se vrati na Twitter da pričaju. Pa kad imaš 200 milijarda, to nije problem. Da. Znači, prema vama nema slobodu govora u... Bori se sada. To je borba. Mi smo sada kao 6. jun 1944. D-Day. Ali ovo se zove Debate Day. Da. Dolazimo do debat. Da li hoćemo slobodu, a sloboda je bazirana na slobodna govora. Zato što ako imaš slobodna govora, može pitati kao član naše skupštine ovdje u Srbiju, kako je da vi ste stigli da bude vlasnik kuću ko vredi 1,5 miliona euro, kad si plaćen 1.000 euro mesečno. To znači, to bi bilo
1500 meseca. 3 života. Više, 1300 meseca, koliko je to godina? Da, čekaj, ja sam bio dobar na matematika, ostario sam se, ali da pravim kalkulacije koliko je to godine, ajde, 1,5 miliona kroz 1000, 1500 meseca kroz 12, 125 godine u skupštini možeš da plati tvoju kuću. Da. A oni nisu tamo toliko dugo. Jeste su dugo tamo i više nego treba, ali nisu tamo 125 godine. Znači da oni imaju izvor pare, ko se ne deklarise, ko se ne plati porez, ko stižu u džep i oni su bogati. To znači mi imamo očigledno, transparentno kriminalna vlast. A neki ljudi bi rekli, zašto dajem slobodu kad ne mogu jest, ne mogu zaraditi? Šta bi rekao? Mi ne možemo zaraditi zato što naš proizvod se ne prodaje direktno kupce, nego proizvod naše se prodaju neka druga preko vlada. Vlada kontroliše naše spolne trgovine, vlada uzme šta oni hoće i oni imaju subvencije sada. Mi smo dobili milijarde u subvencije iz EU, da oni daju, u suštine subvencije su mito. Da. Naša vlada uzme mito javno. A kaže, mi smo protiv korupcija. Pa šta ti je zvanična politika osim primeti mito iz EU da uđu u EU? Da li misliš da politika ovih zemalja, Makedonija, Srbija, koji idu prema EU, je ispravna politika? Oni ne idu prema EU. Oni izglede kao da idu prema EU. To je pozorište za nas. Mi imamo besplatno sedište u pozorište. Besplatno, dobro. Dobili smo bar nešto. Da. Besplatno sedište u pozorište života. Mi ne živimo. Mi samo gledamo. Da. A oni živi, igraju kako treba. Kako je Platon rekao u alegorije jama. Ima život ko se vidi kao senke na zid, ima svetlo ko nije ni svetlo nego kandela, a oni igraju nešto za ruka i ti gledaš na zid i misli to ti je život. To nije život, živiš u jamu, ovdje je mrak, trebali izađemo da budemo slobodni ljudi. A to nisu samo filosofer, to su svaki čovjek treba da živi u slobodu. Apsolutno. A specifično, stižeš do takav vrste mišljenje u mom slučaju kad dobiješ prvi dete. Kad gledaš lice dete kad je rođen, a misliš kako će on ili ona treba da doživiti korumpirana život i sistem što si ti doživio, sve od jednu minut dobiješ odgovornost. Da. A kažeš, ja ću ovaj život što ja tu sada živim koristiti da olakše život deca moje. Da oni živi u više slobodu, u više otvorenost nego sam ja do sada živio. I to je u moj slučaju bio. Ja sam bio savjetnik tamo u kancelariji predsjednik vlade Japan. Bio sam savjetnik za još 25 japanske kompanije, najveće što postoje. Bio sam redaktor na najveći list na planetu. Bio sam redaktor tamo za ekonomija i za najveći ekonomski list bio sam redaktor za politiku. I u isto vremenu bio sam redaktor za američke Chamber of Commerce, to znači američke kolonizatore, njihov redaktor, japanski biznes sektor redaktor, japanski politički sektor redaktor i na glavu redaktor komore novinare međunarodne, njihov list gdje mi gledamo sve što ovi drugi radi. A tako sam imao izbor na sve strane i mogao sam da različujem
Šta oni kaže i šta oni kaže od isti stvari. U našem slučaju, koji je izlaz na putu slobode? Pričao bi Makedonije i Srbije zato što mi imamo granice između. Ja bih rekao da između nama treba da radimo u zajedničke ekipu, da brani naše tržište, da proizvedemo nešto za nas, da mi proizvedemo nešto za vas, a da mi čuvamo cene dole, da pravimo običan, normalan profit, da investiramo dalje u više razvoj. A ja bi blokirao ulazak u NATO vojna carstvo i ja bi odbio sve priču o ulazak u EU. Mi smo imali ovdje takozvani demokratska stranke, koja nije uopšte demokratska, što su imali mantra, ne program, nego mantra, zato što treba se samo to, kad spavaš treba da misli kako oni kaže. EU nema alternativa. Alo bre, ja imam bilo koja alternativa. Ja mu bilo šta ja odlučim mogu da uradim. Da. Kad imaš glavna vođujući partija ko kaže EU nema alternativa, to znači to su čist marionete. Ne može ni misliti van granice što su dobili od svoje gazde u EU. Specifično najveći gazda u ovaj period je bio Nemaca, ali i oni su bili marionete od amerikanske carstvo, zato što Nemaca i u isto vreme gdje sam ja radio, Japanci, su totalne vojne okupirana država. U Japan ima plaža na Okinawa, njihove ostrova. Najlepše ostrova za odmor i tako dalje, kao Hawaii. Ima plaže samo za belci, to znači za Amerikanci. Da je Japanac ako hode na taj plaže, je hapšen. Da je to moguće? Japan je jedan od G7 broj država. Ako Japanac na svoj teritorij, tvoj suverene teritorije, hoda na plažu koji je rezervisan za američke vojske, on je hapšen. To zvuči kao Južna Afrika kad je bio apartheid. Da. Isto u Njemačkoj. Ima u Njemačkoj američke baza, gdje Nemac ne može uđiti osim sa dozvol Amerikanci. I Amerikanci ima, ne svetim tačno ime taj, neka prava korišćavanje, što oni su dobili ovdje, na Srbiji. Bilo koji krivičan delo, što radi američke vojske na tvoj teritoriju. Nije, da. Imunitet. Može silovati tvoje žene, može ukrati nešto od tvoja kuća, ali sve legalne posljedice su u američkom sudu, a ne u tvoj. Zato što vi niste, po definicija, suverena država. Da. To je standardni dokument koji američka diplomatija potpisuje sa državima. Ne, koji... nema potpis. Ja, Amerikanac, ti onaj država gdje ja sam. Da. Evo bre, potpisuješ ovdje, hvala. Da. Nema da ti potpisuješ, ti glumiš da potpisuješ. Da. A šta bi rekli, neki bi rekli, na primjer, da EU nudi fondove za razvoj. Evo, štampamo toaletni papir dan i noć, hoćeš ti malo? Samo malo. Da ti fondovi mi možemo iskoristiti za razvoj naše infrastrukture. Da oni može nas bolje koristiti. Smeta Nemaca kad hode ili kad vozi kroz Makedonije, da makedonske putove nisu toliko brži kako su njihove. Hitler isto je voleo. Pravit ćemo veće putove za naše tenkovi, da možemo stižiti u Moskve brže. To znači, oni tebi daju subvencije, da ti možeš više njima služiti.
Oni nikada ne daju tebe subvencije da može biti više slobodnije, više nezavisne. Oni daju subvencije da ti možeš ispod njihov sistem biti subjekt, a ne nezavisne. U Ukrajini Azov bataljon, desni sektor, oni su trenirani, Azov bataljon ima insignija, Slični sa druga SS. SS brigada, Da. i to je deo ukrajinske vojske. A ne samo to. Ne samo to. Nego kanadska kanadski vlast je posao trener od naše specijalne jedinice da treniraju u Ukrajini čist naciste koji su imali SS i Adolf Hitler za svoj tatuaž. A ko je to poslao? Ona, ministar Kristijana Freeland, ona je iz... Ona je unuka glavni redaktor nacistički žurnal u nacističke kolaboracionalna Ukrajina. I ona je potpredsjednik vlade Kanade. Ona drži vladu Kanade, oni imaju marionet kao predsjednik vlade, to je sin od Pierre Trudeau, to znači Justin Trudeau, koji je kompletan neznalica o politika, ne zna ni glavu, nije stopala. Ali on glumi zato što, nažalost, u demokratija narod ko nije obrazovan u politiku, narod koji je odaljen od kontrole od svoga života i svoju slobodu, takav narod ne znaju ništa o politiku osim ime. On je sin od Pierre Trudeau. Pierre Trudeau je bio antiglobalista za nezavisna Kanada, to znači i sin treba da bude isti, ajde glasat ću za njega. Traće 5 minuta, glasat ću, idem nazad do posla, da zaradim, da se sam sebe hraniti. Ne. Pierre Trudeau je umro, njegova udovika je manična depresivna, nije mogla voditi svoj sinovi, međunarodni globalista su došli do nju, rekli su, mi znamo da je teško život, mi smo bankara, ajde mi ćemo platiti privatne škole, vaše sinovi, a mi ćemo njima dati stabilnost, što ti ne možeš, Margaret Trudeau, zato što si u teške zdravstveni nestabilnost. Ona je dala sinovi su kompletno mozga čišćeni od strane američke vlast, CIA agenta, i oni su ga stavili kao marionet i marionet se vodi na ruku Chrystia Freeland, koji je čist potomaka od nacista. A to je zašto Kanada je ušao u borbi u Ukrajini. Ne samo za treniranje, nego kanadske specijalne jedinice su tamo za CIA i za američke specijalne jedinice koji su od etničke korene Ukrajine. Mi imamo 100.000 Ukrajinci, etnički Ukrajinci koji žive u Kanadi. Oni su u korist država doveden da bude u ukrajinska vojska. Kaže, I'm Ukrainian for independent Ukraine, a ne priča ni ukrajinski. Da, interesantno. To je to znači naš život ovdje. To je tamo u Makedoniji, moj ovdje u Srbiju, gdje nisam ni rođen. Ovo je veće pozorište, a veće komedija nego bilo šta sam vidio. I to je zašto su sami stavili komičar kao predsjednik Ukrajine. Zato što ako on ne bi bio komičar, niko ne bi verovao šta se dešava. Niko. Da. Hvala ti puno na ovom iscrpnom razgovoru. Dao si neka jaka dobra argumentacija i neke viđenja koje su različitija, koje su jako interesantna i nadam se da će naši
gledaoci to da prihvate. I, Pa to su slučajno, nije za moj kredit. da. Slučajno, moja familija, prethodnih generacija su financirali Karađorđe ovdje i tako kad je sin Karađorđe stigao na vlast, knez Aleksandar Karađorđević stigao kao knez, dao je svoj prva čerka nama u brak. A to znači nismo povezani za bivše monarhije. Poslije toga moj dedo je bio, zbog ta veza, bio komandant kraljevska, komandant u kraljevska garda. I sedeo svaki dan za kralja Aleksandar I, koji je pravio zajednička država, svi dela, kao savjetnik. A kad je njegov sin, kralj Petar II, posljednji kralj, otišao na progonstvo u Švajcarskoj, moj otac je stigao da bude njegov savjetnik. A kad je moj otac stigao u Kanadi kao izbjeglice, kompletno slučajno. Mi Srbi vjerujemo u sudbine. Kompletno slučajnost da njegov najbolji drug u školski dane ovdje u Srbiju je otac žene naš predsjednik vlade Brian Mulroney. Wow. A tako, Brian meni zvao, kaže, John, hoćeš da dođeš da bude savjetnik meni kao predsjednik vlade Kanade? Ja sam rekao, ja bi volio, Brian, ali to bi izgledao kao da ja na tvom leđa samo sam koristio veze. On kaže, šta ti radiš? Pa ja sam već savjetnik predsjednik vlade Japan. Slučajno. Da. To znači, moj život, slučajnost, je meni dao pogled na svi ovi stvari. 2 puta sam ručao za kraljica Elizabeth, zato što naša familija i ovo Karađorđevići su povezani za njima i znam lično ljudi od sva strane. I kad znaš lično ljudi, ne zbog politika, nego zbog familijske veze, možeš da računaš ko je ko, zašto je to tako uradio i zašto nije uradio ovo. Ja, very revealing. Jeste. Da. Ja mislim da mi živimo bar jedan put. Da. Ako živimo bar jedan put, nije loš da bude pošten i otvoren i transparentan. Da svoje djeca može preko tebe vidjeti šta je šta i da pobegne da doživiti isti greške što si ti doživio. Apsolutno. Hvala ti puno. Hvala tebi. Želim ti sve najbolje. Hvala i ja tebe i vaš narod i naš narod da radimo zajedno ponovo, da nešto napravimo što je za narod, a ne za oligarka i strani faktora. Amen. Hvala. Amen. Благодарам многу што ја гледавте овој интересен подкаст. На вам ви пожелувам све најдобро. Поздрав!